Ebusia asem kese esi Ghana ama bebrere aho yie pa na ohwe de we nipa ere aho na ne Sunday asore adane ewufo som ana Sunday asore adane areho som a asofo egufom nsore megufom ne nyina ye nua be ma KODA a enne watonanamo ewo ensiedo na ebusia mede nsene mu kiremu nankasa na ebro hawa ni wuo no esifa ebaye ye nua be ma KODA a ye gospel musician bebe na ni din ankasa ntinu KODA na obia edefene badi din ankasa no eye Kofi Owusu Dua Anto na KODA oba akra bebe nim se oye gospel artist nyamenyom nko na oboba okota krade a onse KODA na host crusades ahodo preach the real gospel of Jesus Christ na ohwe obra KODA aboa na o kan enyuntufo wo Ghana ye gospel artist e wo Ghana anhwe badwin se ye KODA nko na gospel artist o Ghana ne nyina ye kwan ya ofaso to no nyom ene ha wa sanso preach ye crusade e kan ho KODA tu onyu bebre a agidin wo Ghana ebi ne Yesu ye bade Yesu ye nkwabodo ena bebre he is well known, sir. He gives very good songs, and also somebody what dedicating him for the gospel ministry. Now, it got to a time KODA takware na wote na the hu ani ese KODA free takware a betena akra. Bebe ne nim de nti obetena akra. Na bebe ne nim se bia carpenter but na ye entawantawa bi esiwo takware between KODA any sophobia between bone din sisia. Na KODA ye crusade or takrade te kobane se baby ofe bia no KODA diana ne obi ebo ema sofo no bufu ye se aden wonko na oye sofo ana wonko na wose obi a enti wana ema enam so ma sofo no kra no ejina so domain no se KODA no oye hwana na obehu de beto no enti sa threaten we no enam so na ma KODA epe na so ndwe enti no odi free takrade e de be busy wo Accra but ye were 2024 but during 2023 anyone say KODA won't do no kakra on said I'm fairly fine any doctor for fina na mo say kidney failure na aka ye ni abembe embe no ebe skasem ebe hu ye pa say na kidney failure we hwan na betimi aboa because na nyu bia nso no be compatible na wetimi man one kidney ebi aka ne wife be person ko man kidney but na ne wife ni compatible enti we na nyame ya ado ne hu se obi ben na obetumi ama ne kidney na free so akoye sikasem why no be ye sekopes kan we hin na de aye enti sika ekomu kura no over $200,000 yeah ene ebe wa KODA tukwan kwa abrochire koye ne surgery baaye ema bibia ye fine no ye nim se eno ano no but yenti KODA nka na wonu se gospel artist ni secular artist is a wonti omonka na kese bia omo underground na omo prepare something new to bring out inti yenti KODA nka no be nim se something good na KODA prepare dey out I don't say enne Sunday 21st April 2024 ya wa sorry information about na say Metro T4 announce KODA atona no mo nsiedo na de ko wie mu ne say ne kid no ehon san ko touch ma and a rushing call hospital and that was the last day KODA hospital no went to me answer mba awontin bio waje busuya reho waje ayere waje ma waje juma to wono mo enwuma hodo a waye gu wono ma emba out here na eya reho sempa na adofo KODA ho eboa ne yipa na mamu di ya se KODA be wu a ana we free mu a aden na ma omo bossa eka omo boye nyina bat owu krade a enkwantu menje inti kidney failure assembly na ma doctor for na bebe na no abem na efutuo nso kwa bontin se was say yetimi hwe ne di mu ye because KODA assembly ebe hunu say more of physical though say was spiritual connotations there but
metia no me mintumi nka se eye sunsumu ene yatono anase eye honam eni so enti de o ma na ye se e wo se nyina no yenhwe edidi yie eduane a yedi ene tama edididi because of best study a pressure na wo your system mu no eye too much pressure na no dey to the sense to that obeye djuma from an park of manyumre o yare a instead of so be call to near check wo no onko no akodra so no akopepara bi na wanom ne why you okay no na mo no musa to the eduane kra bi dikra you grace kanu enso de coach school fees you grace kan pa e de koma efira etino ne eduane wo se to ne plantain chips ni baira ya chi ni kele wele ene se enuane no eno na boys yedi na KODA wowe ama boys eni abre ye pa se e wo so obi ahwe ni de ye ebusua e ya reho se mintumi nkasa bebre because me kasa me very emotional aha too much in age best so say we no first time I do video to what the ma subscribe my page we name me adoma so na me upload bia so na on sabet me aka afa follow me on Facebook, YouTube and TikTok and all the other social media platforms. Mackerel.